Whakawhalai atu hane ha tolu do wala tala tutupu ke lata ia moi puli he pōnei. Koe whailoanga ke lata moi tonga hua he whanu i ki puli Niue mai mahina nei. Ko lirifu ko Ricky Markani koe rangmata i ki pule, mo i ki pule mai tamgautonga, koe hukui i ki pule a ia, mai pataanga whahinga hua talanga koloa, mo koe lirifu pale mia ko Dalton Tangelangi, ko ia hukui i ki pule mai tupe. Hello a tau kotawhaanga, ka mate au fitu ke he ahu ufu mawalo he mahina masi. Ha koe nā kai nofo i lirifu Crosley tātui hei ani ke tō pisinisi. Koe tau ke wā ki anei he ngā hua i lilifu komisina toko lunga ha New Zealand ki Niue, koe lilifu ko Mark Gibb, ne whakatutala ia mo i PCN News he māme he ahonga fua i ne awhi. Hangau ke tau ngā hua ne amamanaki, atu ki ai he aho i mua. Mai hana ofisa toko lunga New Zealand. There's a lot of activities and if I think what's just happening in Pehe a Gibb, koe mahina lawe a Mercy halo tolu, taha pulotunga hua ke le weki whahi he tope. Mo e tonga hua whakakonduleke he kautaha Sunanjais, EBC Limited. Ka kamatunga hua i ke tau la kaunga hua fau, mai malolo he la mai hila, ka hoko mai he ua whahi tapu ne toe. Ama manakia i ke tau nei, ke hoko mai i ki pule mai moana mo e whahinga hua fuse ka New Zealand ko Shane Jones, ke lata mo e whanoanga lohi, mai tau i ki pule ka whakahoko i ki Niue. Mo e koe whahi tapu nei, koe matakau he tau leo ma New Zealand ko hoko me alo tūru ki Niue, ke matutaki a te tau whakaakoanga mo e whahinga hua leo ha Niue. Hangawa i ke tau puhalanga hua, mo e pui e tau momuinga hua he tau leo ha Niue. Puto ia ke tau whakaakoanga nei, ke whakaholu ki mua e tau lota matala, ko e whakamahani whoki alo tōru e tau leo fau, he whahinga hua leo ha Niue. Ko e tōru ke he whai mahina, ke lata mai tau whakaakoanga ia. Koe tau pale koanga, a mai tau ngā hua whakapuloa tāla i Niue, kua toka. Toko ngā hua ni e tangata ngā hua, tau ko loa whakaonga, mo i talanga ko loa. Ko moa mai tau kumikumianga ia e wharu a pale koanga, mai tau kumikumianga mai tau whakaakoanga tui tala ke manamanatu ke tau whakalawe, mai naka i lahi tau wala tala tutupu, hako mua he tau tangata ato whakailoala ia e whakapūloa tala. Kai peste ia, koe na nofa whakalataha i tau tangata i mōtuko Niue, kua mawhisi alo tolu ke mauai e tau whakailoanga, mo e tukutuku hefo he tau tala kua nā kai mōri. Koe kumikumianga ia, ko tau sei he latanga Australia, ko e International Development, mo e aonga pulotu, University of Adelaide Stretton Institute. Whalua tonga hua ko tau sei ki whafo, mo e to tau wanga he tau fuafuanga, ne tau sei he tau tangatanga hua kumikumi, he tau atumutu he Pasifika. Kua whakatupe he Sikimi Pacific Media Assistance Scheme, ko tau tupe whaki langamatai he Australian Aid ko whakahuai mai whakatuwhano ha Australia. Kua hohoko atu tuwai toko wha e whanau aonga mo i toko ua e whaiaonga mo he aonga toko lunga ha Niue ke mutuko i Japana. Pehe e whaiaonga ko Jack Felicity ke he PCN News, koe malolo e tō whanau osi mo e whiawhia lo tolu he nanofu atu ki Japana. Lahi e tau whakaakoanga lo tolu, ke tau wheua ke kehe mo e kisa ke tau motakau i tuai, mo e talahau ua. Tunga e whaitunga, ko Sensoji i Tokyo, Kitsuki Castle, mo e Shikoku Meguri, Mangahala Vevela i Oita, mo e longa atu fuki. Ko whenau whakamua la i halo tolu ki Japana. Ko lo tōre ta whanau ni watu ki Japana, ko Andaline Peter, Ola Grace Viviani, Luke Mautama, mo Sindine Ione, ko tau whaiaonga ni leweki matakau, ko Jack Felicity, mo Shawena Tānaki Aue. Ko e whakahaloang halo tolu, ko e watu ke wheuta ki tau lata matala me tonga hua, ke whakatu tala me ta whanau he motu ko Japana, pihia me atu Asia me Pasifika. Kua amamanaka lo tōru ke tālanga e tō mota patunga hua, ke lata mā nuiha, mo e tūmau e kau whakalataha atu. Kua amamanaki matakau ki riu mai ki Niue, he aho whalaire he whahi tapu nei. Koe kau taha Niue Blue, ko hoko sia alo tolu ke tohia e tala he Pepper Time.
Koe tāla ke he world most greatest place he tau uawhi o Fulmalima. Koe tāmata kawi kua talahaua ke lalolangi tau uawhi o Fulmalima. Tō hia ai ke he halo tula kupenga hila he whai top kwa Māli. Pehe takitaki he Niue Blue ko Evan Barclay, ko lilifu lahi e tau te anga ke he whakalaanga ki alo tonu, mai ko whiawhia ke to tō whakalataha mo Niue. Ama mana kia ia ko e whakalaanga nei, hangao ke he matamaka furufuruala ko Niue, tō mai e takalanga te tangata e whaiawa mai ki Niue. Ko whalana ki alo tonu, ke eke ia mo taha kau taha fōu he atu Pasifika, mai tau pulotu whakaako ki he taunga hua ukuuku ki tahi, ne whakaingoa koe Paddy Echoes Centre. Pe Fokia Barclay, koe whainga hua ngaia ni alo tōru ke whakamau pop, ke lata mai Papa Time, ka taunga hua alo tōru whakalataha ki sea tala alo tōru, ko lo lomi toi, ha koe ua e mahina, ne hau koe tau mahina lawe whakia ia alo tōru. Koe whakakoanga nei, ko mai ke hohoko atu e tō tangata tui tala, mo he atu Pasifika. Koe takitaki e PCN News, ko Esther Pāwihi, ne whakala taha atua ia ke whakakoanga nei, pēhea ia ko whakaako alo tōlu ke iloa e tō puhalanga hua, mo ke whakaako atu whalu a tangata, ka liu atu he ha tō motu halo tōlu ke iloa ke tō hia e tō tala. Pehe a Pāwihi, koe manako alo tōru ke maua whalu a tangata ngā hua fō, ha kona kai tō longa e tau pulotu tō i tala i Niue. Si mita ki whakaakoanga nei ke whakafōu e tō lot matala, he tō tangata tō i tala, whalu ne whakaako he tau ngā huaanga ka nā kaila whai whakaakoanga whakamua. Ko e whakaakoanga nei ko taustai he kau taha Pacific Media Assistance Scheme. Mai whahinga hua whakapūlo a Leo Australia, ko e ABC International Development Unit. Ko lo tōru ne whakaako, ko maua e tō whakamailonga koutu, he mole atu e tau whakaakoanga lo tōru. Mokatano, PCN News. Pēnā atu tōle tō wāla tāla tutupu, a tōlu ke whilewia, nona whaa, moi monui ne pō.